Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, agisni sari'an biizzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur. Syukur ki maraja nasabah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana yon roma barakae dengan satu di acara ya kos pandu maka dari maulid ya ko iya maka dama mamaulu karena ya ko maulid pak watun ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi ta. Ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi ta. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya tu di ogi emam maulud tasitau. Iya denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ka acara nama patato burak. Orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid. Maka kami tu maulu dia tu nak kena kala tahu riolo mauli. Dia nak kata iya makanya melio to baru mak berasanji karena maulu letek bola baru mak berasanji iya pak ya tu ko melio to baru dia tu nok ko boleh mak berasanji isuro pu ima menre oko otoy oto pance imat tanre alokol lakat nama ko mambarasanji magai angka hak desa napake tau panrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan maka day nabita buhari muslimi de na suku tepat nasi desa lang nareko de na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya desa mo betul kan nero maka dia kong kaaga lebih mupuji na iya dia pana suku tepak nabita maka dah jadi ya kong melio to dia na melo pake ko dia na pura mak berasanji nasabat na yakini maka dia ko pake na dewa berasanji pada ko upuji to ko na nabita tapi aku mak berasanji kak jolo upat dupai maka dah lebih upuji vi nabita na iya otoko makitu iya ko meli bola atau mak bola baru de na melo monroi mak bani na reko de na pamulai barasanji bahkan madar yang kamanu na nasu angkanya anak na melo jepui na bampaliman lah ajumah dia tu dia pernah baca iya magai mitau ikonan rai anak na de pernah pura isalawaki itu kuncinya. Jadi ya tu tahu letek bola baru nak barasanji butim paru nak barasanji tu dak butingnya sue wanina yo lipu imam barasanji tu padahal tau matakut tu dak buting butim paru melo ni sidepe bainena ni pak do jasi magai pasang lebih mupuji kamai bainemu nanya nabita jadi barasanji ko jolo napa sidepe bainemu supaya mak barakai atu tu ngemu. Itu kuncinya ya kita paham ya iya pak mega tu tahu pasal barasanji mega tu maka ada bid'ah angka tu tahu dia nam maulu engkah iya ro tahu dia nam maulu pak tahu mi tahu tamaranaka ya nanti ya ampai marepa upau maka dia ko maki buaki acara maulid aki buaki lis sumbangan panitia aki buaki lis sumbangan
Nasaba ajak kami ro tau de na maulu ang kasumbangan nako masigi na de na melo ko paki di na maulu nakabaratang yo po ko makibo ki sumbangan lis mauli ang kapasan na tau panrita tanya nabita tau panrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nani gini kita masjidak kana musik dimi 1 dirham ya kuidi 10 sabuh pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah ya tu tahu dena salailino batungan na dena mati ko dena masipong Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba iya tu waram parangi ipakewe pabu pas sidakai sitongan na baraka na tu tanya lokwi di bawang iya malada lokku bija-bijata malada tu lokku bija-bija makanya tu tau magala mas sidaka tite wijanna makurat tu wijanna lau salah namo maga kanjak na tepat na ambok na namo ustaz ambok na kumakunri masekke imas sumbang masih masih dah kena satu pandete ite wijanna madari itu makura macuri makanya maka itu pandete usahakan mas besako masih dekat supaya mak baraka iloko wijawijamu ya kong kata mutta namo wai pute mitaleng baraka nanya tu loko wijawija itu baraka na pasti dekat makanya tu kita dari timur yaitu di poloko siden reng penrange iya nang kata loko bola ina makaleliangi ko deni akibu arawai pallah makaleliangi ko wattuan rina deni panre angka kampung itamai pak nasuro tamun natuda natama manre satu datudang jolo meki di tama manre iya kidi ogi den rule perpawi makoro makanya ia mesigi satu orang yang bangun ya alhamdulillah makome mati tu ogi dua tu napanasa ngalena berhasil nomor sidi ya ko haji bainena nomor 2 bangun masigi atau bangun sekolah ya nang kana masigi na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masigi haji na bainena nasan ya lena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masigi enapan itu baraka na katoma bangun masigi angka bolok ko suruga namo de nasampajang iya namo de nasampajang nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigi kolino karena po Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga namo de nasampajang demi natama aja jijolo tamario di penaletu kamak kadami nabita ibangungang istana iya kibuarangi onrongo ko suruga denak kada nabita tami suruga ya tos itu sampajange goncin na suruga goncin na sini na decenge jadi nang kata wagaga menurus nama kura-kura deje suruh pakajaki sampajana pikir pakanjaki sampajange mapamulai bacaan pakanjaki garakan pakanjaki peringerangi pakanjaki nyamur taldu eta pakanjaki ko masampajange apa de to tu ga tahu suku sisa ko masampajange angka na pakanjaki peringeran lapakmu itu matuk pak iya ko enggak tahu masampajan akala dina kana lese peringeraku iya ko tahu mainga jamu ta tapak kecuali tahu merenna pak de metu nama inga iya tatai ipakanjaki peringerangi ya lupai kada sienrakan nih makotiha denule suku yana tu ampai makanja ko to mabere jama pasti peringerangi ki ya mi ko to masampaja cadi di makada telu ni gajero 2 niga ya ko tau baki tanga makale telu bawan nih padahal dina wedding ya ko makiro tinggalkan keraguan makada ki telu ni garo 2 garo atau telu lari loko ki 2 nasaba yang jelasnya 2 cuma yang ragu ini 3 jadi lari loko ki 2 tinggalkan yang meragukan aja takkan atal lumawan de rewa loko ki 2 pada ko makadaki rusak ke jero jenne ku atau de akadaki de
Karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare we rusak gak atau de, ia rode nama sah. Ia miko makadaki pura gaji rumah jenne atau de ambil tidak. Karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan nih. Iya, maka tu pada kemakada pura dan gaji rumah sempayang atau de pa. De aja tak kalah pura bawa nih ya. Tidak. Nah, itu kunci. Apa angkat tu tahu Pak, nah lupa sampai jana. Iya, angkat. Merepelak dia ko jam-jamangnya. Tapi dia tu gak tahu pin ramah koro dia. Agak sana kampung lengah. Dia gak tahu lengah, ko tahu lengah dia. Raji mana mas sempayang. Insyaallah. Kemudian mamaulu ki asanna. Jaji tomelo makacuri nabita. Aganna naro nabita mi acuri. Ia ko caran nabita mak bicara denang kana makassara. Tidak pernah menghina. Ia ko kasih sayang na nabita makomani. Oh nabita makai gagaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matahana untuk umat na. Mare pau-pau talungas sumimat berturut-turut nabita lo matarawi. Napapapi sa wiyolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngangi matarawi puru di mapuasa. Mesa ni napatuju sunnah na salah waji Pangkatau mako tu Pak moto masam pajatah haju mapamuli tete dua. Latu tete apa matinro tete pitu meninoto. Nasam pajah subuh. Ya tau make itu pada ko nabalu ihelen nan labalu imotoro nan naling iheleng. Jadi usaha kangi agan na nabita meta curi. Deto aja mo na megalada. Ya mo rojolo kasih sayang na dega ga tau neo si sala nabita. Tauwe mi komelo isi salah. Ya koko ni nabita de layam micui nabita de nama susah. Ini nama susah. Jadi aja mo to si di takororo. Betungan aja mo na ya rotolak layam micui ki de sisa gaya wata. Itu ya pun nabita nasaba nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar. Ya pun di betungan neko na pauja kita tilodongan mi salama. Iwala ide cineria sang ihsan. Ia ko macai itel lokoredi iwala ide cing. Masike itawe abasaki na paujaki teti lodongi salama na makada tau pandete melo gota masuruga masage na lalang yang mula tama suruga ya dahulna jannata salam demu antri pada koloki pasalangan ade na sopasa maka tolo pasalangan ade na sopasa namo me kilari namo me sangi kasoro de na pangalah yo poko sopasa ura jipagah antri yo poko de na sopasa de na to antri jadi meki kata masuruga de tantri telu mo wala ide cita mapeja elokoridi yang kedua otok ki makasiwari batu mana tinro teh sampai jatah haju nomor talua wajarangi indran atau makin rang aja tapodangi bali bolata macicil motor ini palepai tulemo oh antri memangi sisa butau dale kong kamu lek jamai cidi iya na tiya sang iya kumabasay tayo na tumabasa to mapasiwala de cemi asanna iya kumaseke itay na tumabasa makibua de cemi asanna iya ko na paujaki tayo ni paujato ipasiwala tapi nareko ipaujaki tawe na payilodong salama iya kibua ide cemi asanna iya na ro ihsan tulemo masike bali bolata basa ki idi yo puidi to makadami to siya kaparangan si selemojil la yolo ang kamato tu matu nangka itu dinakoro nasaba iya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asang ihsan yaitu makada seleng tau matapa buana takwa ya sina ihsan. Makanya itu tau mapuasa tau matapa ioli tujuannya lari ke takwa. Jadi ya ko mapuasa itu teh mendek ko takwa nama tu. Jadi itu tau mapuasa takwa hasilnya magai namun kanan rekuliman na ko de panabatay de na timpu. Namo poto ang kanan resi timpu o ko panewe ko bani teh na papisaw. De na melo patamay namo mani si timpu. Karena dia yakin ya kotami ya rusak puasaku ya ko natajang ibuka puasa nakatan ni es buah nakatan ni bepe tuli natajab bangi
mata na gandro subawa na naci di manitu menne de na melo maka de na dapi mesa ibatal iya ko iya na pake pak balu ko lang nga pak balu balewe pak balu gol kasi maka de ko de na ganna siliter de na tarima po Allah taala barakan iya ya ko mak balu balay nalagay palanggana iya magay may ka kapalangga ko oh cauna magay ye nilangga meloki ko megay ni tatawe berarti makalasyak kalata madosa gitu at timba bawan ni aja takalasyang itawe si batu warra ko warra si batu isappa mato ko surimon rito untuk mampasilolongan di pabulugol kasi ako makalaki siliter na nagana siliter ya komeki salama akalaban ni si buku majita may masusah di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapulangi pa balubale siya galina baleta lolo palangga iya iya nang kana akal siyang ngitawe pa denule madece pak kalinong setiap hari ada niat denule madeceng ati mapatang harangi itu harangi nasaba asele ikala siya tawe iya namo patimbak gaba makoto tu patu patimbangnya madar ya kadua na buang cicang ko da cinge cicang ko timunna pekuyasa ya nakurangan mi man ko da cinge sisa nan timbang 15 na jalo 10 pa na tapu ya jinabuang nyo ko da cinge na buto ko timunna iya tapi dito ko kopian ramang korodi kalau manamuki mamulu to meki macuri ampe madecen na nabita ya ko persoalan ibadah oi sila daki pak nabita de natinro na masyang matan na mitatuto ya kalau lebih liu nabita na baca pasura Ar-Rahman Al-Waqi Al-Mulk surah Yasin iya na baca nabita siya aga di tabaca ko meki mti ko loki liu kul kotome matinro jeneki jolo tapasuku jeneta pura yaro liuni pada liu na batina nabita liu kemudian ibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut napa ibaca Fatihah kul Allahu katalu kul surah bil falaq kul surah bin nas saya kursi napa ya berungang ko pala lima napa ya sapungu ko takalewe itu sunnah namanya mandi ayat biasa tung katau matinro moto tapaboro timunna nah sekarang pun nak kaci bere-bere de tau de nasapung iya tu ayat ko takalena mau meki jokai pakai tu ya tu insyaallah kalau nampak barakah ipo Allah taala tu salama ki iya dipakai detonya micui iya berungan mi kada napa ya sapung ko takalewe mandi ayat asana tapi itu koto mematinro Fatihah kulallahu kata Fatihah kapa kulallahu kata lu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ya kursi apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah apa la ilaha illallah kasiratu subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 magai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur kemudian dibaca al-hakumut takasur akacicang sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran yang dibaca subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 34 di mana tu takoin rekotomoto dilepaskan semua kesusahan itu barakah nih baca la ilaha illallah kasiratu enak pakai matinro aga gunana tujuannya supaya meringan mana ngelelewe tidak capek-capek dan mau dia lele kotomoto kemudian kamu apa tapi dia tu baca mana ngidi iya kode ta baca mana kita baca to ni kinro gang kata baca nata matinro supaya masih kiriki gang kalansut tade peringerangi tapi ya komoto ki langsung ta baca alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin agak bacana ya nak ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lagi wah
Wah, ibaca ya ro magai to syukur ko to moto. Meka taneki babu. Kode magi meka tahu dia na baca ro ko moto. Alhamdulillah tiba ada maamata na wah yan walaitan nusu. Magi na dia na baca tahu nasaba de na sangi syukur meka taneki. Ia ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke. Hah? Walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira. Kung kameki matinro na lengi tadi 30 miliar syukur ke. Tapi yang kasarana dia na toto. Tapa makan aja nah. Berarti ase ini lain na moto naya di 30 miliar. Gitu ya. Jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako to matinro dia na to moto dia ta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya roh. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan lah. Terima kasih banyak buat taparewa ka nga atutu nga kuriwatu puraku tapamate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinro baraka lo poto. Iya nak kede pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Iya tu cakaru dua. Papedale na lengi pong Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakaru dulu ni sapa onro to matinro. Maga pakai nede ka cakaru du. Matangang mapalario to nagandengi atau mamotoro pangoje nagandengi kita pamatinro bawang. Diga sa cakaru du. Maga ni. Matangangi mapalari dompet pamatinro bawang. Digaya secakarudu, yaitu cakarudu isyarat tanda-tanda melo matinro, makanya istirahat ko cakarudu ki. Jadinya cairi mata Pak angkat tu Pak balu na cairi mata na semana kan mana ko mata patinron. Awe alengi hakna. Pejabat melari makoro Pak Lurah di. Kok kantoro itu 5 ngali-ngali maka mana kemana mata mako tu 5 matinro. Karena melaksanakan tugas. Jadi itu persitungan apa? Dia itu tahu yasat tahu sogi, tahu dia inasesai alena. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Jadi apa yang mandari kak tu mami cawa-cawa mitai angka ni pejabat mak dojo ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir peko carane to kasia-sia na paja kasia-sia. Angka itu kasia-sia ma pelo kon. Desi sa kasusana. Iya makan dah aku belum ronda gitu limi cawa ke ditai mak doja pikiri kipek ko carana apa aja sekasiasi angke tau kasiasi mah katan apa kehidupan kakala begitu itu ampai aja nata gue taala ukuran ale tak dapat tenang ite mangoto aja tak kada ya nyama payanu ini itu bah kada masa dia nama pat diulir pangoto dia pernah lepas cicilan no to to liman nawan apa tu ke aga sial ya kamajara cicilan. Makanya kata makoro tu dapat telu minam dapat pitu melo dapat pitu dapat telu ni. Maka dia latin tunrung ya ko ganna idimu maliam motor sapeda na muli. Buat kau ko mas sapeda dia gamak dotorokang. Yo pwede ganna ya motor to macicilo to. Bakka linrona. Namo tu dah milakin. Hei motor ko tu joko ko siya masapadale. Ang kacicilang imeli wajah. Maka raja itu pak maka itu mata tariolo lebih ramai na lalungnya sujangan na yan na lalungnya tanggal lah. Ya ko sujangan palalu yan to lari menre bola tenan ya ko tanggal lah dia namanya matin romata pura si makamaja tanggal asi dita aja sih dua ngasomit tenangnya itu ko pura si bapak diulu sih kamu kayak kemajarang ulepe emang ini ka masesa ini mah to deto kago ko di angka mudah-mudahan yang kayak hadir oke masih zaman lepa inrana berarti mega inrana maraja sakdan na mangaming aja na tasaka mega inrana iya kemudian maka kau nak ya ko sempajang ya ko ibadah makuye kegi tonroi matinulu rajing iya narotapan nanunga bu pak iya ini to lima duha duha ki materu nasaba iya tu tau mak duha surga mato capana
iya di moto tahajud tapananungan itu tahajud tak iya na tu tapananungan namu patan rakami ko ta betul 5